दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफागुरिनि सिगनेट हटेलाव लन बलिं एसोसिएशन आसामा बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाहामै खुंफुंनाय जायो। साफागुरिनि सिगनेट हटेलाव खुंनाय लन बलिं एसोसिएशन आसामनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सावरायनाय आरो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफामफिननाय जायो। LBAA नि गोदान आफादाव MLA दुर्गादास बर'खौ आफादगिरि आरो नब बसुमतारीखौ नेहाथारि महरै बिबान होनाय जायो। 4 बोसोरनि थाखाय सायख'नाय LBAA नि गोदान आफादाव रांगिरि महरै इम्तिहाज आहमेद आरो जुथाइ नेहाथारि हिसाबै अनसुमा दत्तखौ बिबान होनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे लन बलिं एसोसिएशन आसामनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बरपेटा आरो बङाइगाव जिल्लानि DSO जगबिथि बसुमतारी, केबेन्स राठी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जिल्लानि गेलेमु बिबानगिरिफोराबो नुजाथिदों। मैं किशनवीर सिंह राठी, ट्रेजरर बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आज असम बॉलिंग एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग में मैं ऑब्जर्वर के बेस पे आज यहाँ पर आया और यूनिवर्सली जो पुरानी कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर दुर्गादास बोरो को निर्विरोध प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया और पिछले 4 साल के पीरियड में जो दुर्गादास बोरो जी के गाइडलाइन से असम बॉलिंग एसोसिएशन के जो ऑफिस बीरर थे, प्लेयर्स थे, जिन्होंने आज इस देश का नाम बहुत ऊंचा किया, जिसमें नैनमुनी शेखिया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेने के बाद अभी उनको 30 नवंबर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में दुर्गादास बोरो जी की गाइडलाइन में और संरक्षण में जो भी असम बॉल एसोसिएशन नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और आने वाला समय बहुत डेवलपिंग जा रहा है, क्योंकि दुर्गादास बोरो जी बहुत अच्छे से अपनी फेडरेशन और प्लेयर्स को लेके आगे इसके फ्यूचर के लिए काम करें। आमार लन बल एसोसिएशनर स्टेटर আজি एनुअल जनरल बडी मीटिंग आसिल, जोत आमार 4 बछৰৰ মূৰত নতুন কমিটি গঠন কৰা হয় আৰু আজি পুনৰবাৰ হাউসে আননিমাছলি মোক এই কমিটিখন আকৌ লিড কৰিবৰ কাৰণে সভাপতি পাতিছে। মই হাউসক ধন্যবাদ দিছোঁ পুনৰ। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ KBS ৰাথোৰ, ট্ৰেজাৰাৰ, लन बल फेडरेशन ऑफ इंडिया, आसाम गवर्नमेंटर रिप्रेजेंटेटिव लागे आमक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटर, आमार मैडम योगेश्वरी बसुमतारी तेखेत 2খন डिस्ट्रिक्टर DSO दायित्वत आछे, तेखेत आसाम गवर्नमेंटे दिसे। आरो आमाक लागे एगराकी एडभोकेट रिटार्निंग ऑफिसार हिसाबे तेखेत आछे बुद्धेश्वर विश्वास डांगरिया, तेखेत आमार लगत आछे। आरो जेनेरेल सेक्रेटारी नब बसुमतारी ইয়াত আছে। আমি আজি আগন্তুক দিনত লন বলটো আৰু কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি তাৰ ওপৰত বিতং আলোচনা হৈছোঁ। আপোনালোকে জানে অলপ আগতে এখেতে কৈছে যে নয়নমণি শইকীয়াই সুপ্ৰিম শিখৰত আছে। এতিয়া আমাৰ যেহেতু কমনৱেলথ গেমছেই লাষ্ট এছিয়ান আৰু অলিম্পিকত এই গেমটো এতিয়াও ইনক্লুড হোৱা নাই। আমাৰ অলিম্পিক বুলি ক'লে কমনৱেলথখনেই অলিম্পিক, তাত গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে নয়নমণিয়ে, ভাৰতীয় টিমৰ হৈ ইণ্ডিয়ান লন বল ফেডাৰেশ্যনৰ হৈ। আৰু অকল সেয়াই নহয়, কৈছে যে অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাইছে। গতিকে লন বললৈ খুব মানুহৰ দৃষ্টিটো খুব বেছি হ'ব, আমি বৰ্তমানতকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। মই আজি গোটেই এছ'চিয়েশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই গেমটোত প্ৰফেশ্যনেলিজিম আনিবৰ কাৰণে, সব গেমে প্ৰফেশ্যনেলিজিম হৈছে, আনিবৰ কাৰণে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হৈছে। আৰু কেনেকৈ প্ৰফেশ্যনেলিজিম আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে এখন উপসমিতি গঠন কৰাৰ কথাও আমি ভাবিছোঁ। এনে নৰ্মেলি এটা এছ'চিয়েশ্যন বা ফেডাৰেশ্যনৰ যিবিলাক ছাব কমিটি থাকে, আজি অতিৰিক্ত কমিটি এখনো আমি ইয়াৰ পিছত নাম ঘোষণা কৰিম, যে তেওঁলোকে ছিনিয়ৰ যিবিলাক মেম্বাৰ্ছ আছে আমাৰ, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যে কেনেকৈ প্ৰফেশ্যনেলিজিম আনিব পাৰে। আপোনালোকে জানে এখন লন বল ফিল্ড কৰিবলৈ 1.5 কোটি টকাৰ পৰা 2 কোটি টকা লাগে, য'ত সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিল্ড কম। ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰ স্পৰ্টছ অফ আসাম তেওঁ ডিক্লেয়াৰ দিছে 4-5 দিন আগতে যোৰহাটত
যিটো স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আছে তাত এখন লন বল ফিল্ড কৰাটো তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। আমি বিচাৰিছোঁ লোৱাৰ আছাম খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে হয় কোকৰাঝাৰ নহয় বঙাইগাঁও এনেকুৱা অঞ্চলত যদি এখন ফিল্ড হয় তেতিয়াহ'লে লোৱাৰ আছামৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আপাৰ আছাম, মিডিল আছাম আৰু লোৱাৰ আছাম হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰিকল্পনাটো কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু লখিমপুৰক লৈ যি আমি সেই অঞ্চলটোতো যদি আমি এখন ফিল্ড কৰিব পাৰোঁ, এই 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খেলুৱৈসকলো তাতে খেলিব পাৰে। ইমান খেলুৱৈ বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ মেডেলটো পোৱাৰ লগে লগে গুৰুত্ব বাঢ়িছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বাঢ়িছে আৰু খুব চিনচিয়াৰলি আমি কাম কৰিব লাগিব এই গেমটোক আৰু আগুৱাই নিবৰ কাৰণে।